eningizimu, enyakatho, empumalanga, enshonalanga la kufikela khona lelikhasi lingumsakazo impela namba 2 FM Siswatini eSouth Africa nangesheya kwethlande ngenzusela ngobona isibongo sami ngihamba ngethwana ngihamba nemgcojwa uNkulunkulu ngihamba na prophet ikhuluma amadimoni yes ngumqambi welibandla lelikhulukazi lokuthiwa spiritual life edit prophetic church lapha eShongolweni iphephethe kusile ngazi useyababukeli emakhaya. Ngiyabonga kakhulu Moloyi, ngiyabonga kakhulu my brother egameni lika Jesu. Ngisicela ithuba bhuti omkhulu ngivusele nange umbukela lapha ekhaya la angibukela khona noma ngabe ungibukela kuleli la kaNgwane noma ngabe ungibukela kula South Africa ungibukela eMozambique la ungibukela khona nje la kufika lapha live lamp egameni lenkosi. Ngiyakuvusela egameni lika Jesu egameni lamandla ngumprofeti lo ngifila amadimoni egameni lenkosi Moloyi. Phephethe ngidawusi nje kusasa ukhona umprofeti waNkulunkulu yes Lord uthandazela bonke labanedinkinga labagulako imhlangahlangene emshado ubhidlikile umshado lophela komake bantwana bahlongandlebe baphuma bayangena bayaboshwa ulahlekelwe lithemba usawufuna nekutibulala ukhona umprofeti kusasa ngolesithathu lapha embekelweni la kujiya khona emakhumbi ngicela kubhalise manje ke nobro lethi uthi prophet ngicela kutokubona ngicela kumphathele umnikelo onga150 malangeni impilo yakho ngeke iphize ifana nephephethe. Thank you Jesus. You are a prophet sisithi abantu laba kanjani ngubani lobheke ukuthi ayebuwe lo tawufuna ukuthi avele anofuna lisito kumprofeti. Moloyi ngiyabonga my brother kahle bhuti omkhulu bonke bantu bavumelekile bonke bantu encekwini yaNkulunkulu ngeke Moloyi uvimbele bantu mabaya kuNkulunkulu ngoba le belief ithi bhuti mangabe umuntu etakithi usuke afuna ini usuke afuna inhlityo yaNkulunkulu usuke afuna kwathi ukuthi uNkulunkulu uthini empilweni yakhe nyalo. Okay, ufuna i-direction, ufuna i-prophetic message. Egameni lenkosi ngabe ufuna i-deliverance. Egameni lenkosi soke siyasikholwa ukuthi umuntu mangabe eta encekwini yaNkulunkulu usuke afuna ukuva ukuthi uthini uNkulunkulu empilweni yakhe nyalo. Yes, bhuti omkhulu soke nalamagama lasimoloyi wonke umuntu uvumelekile kuda kumprofeti only if afuna uNkulunkulu nenzando yakhe. Uthi prophethi nenyanga ivumelekile ukuthi ngeta kumprofeti waNkulunkulu wayithini ngibathe ngishaya mathambo ami angisawefa angathi kwendekeni ngeta kumprofeti waNkulunkulu. Moloyi lenzaba lena Moloyi mina angicela nje ukuthi ngichaze lokho ukuthi fila amadimoni ngibani fila amadimoni usebenza kanjani fila amadimoni yini libito lwakhe egameni lika Jesu. Moloyi mina kahle lesihloko losithinzako sihloko lesihamba embili kunamalanga lawa abantu abaningi bayashaya Moloyi labahlukahlukene so lenombolo isuke iyakhula. Thank you Moloyi ukuthi lesihloko address egameni lenkosi lo mnyama uyashaya athi umprofeti waNkulunkulu nesithunywa sakithi sasekhaya kithi egameni lenkosi manje lesithunywa sami umprofeti asicaci kahle asikavuleki ingabe ungangisitha yini ukuthi lesithunywa sami sikhanyise in other words ufuna mina ngimkhanyisele lesithunywa sakhe egameni lenkosi lo mnyama afika simoloyi umprofeti waNkulunkulu nginendumba ngithwasa nginendumba ngisangoma ngithwasa ngiyawashaya amathambo manje amathambo anenkinga ukuthi ayavilapha awangilethela abantu la egameni lenkosi amathambo ami ayavilapha awangenisele imali la ndumbeni lo athi Moloyi ngiphutha ebusuku mhlawumbe ngigitha ngihizini emahiya ingabe umprofeti ungangisitha lokho ukuthi osiyami kukhanye leli dlodakithi sengivile ukuthi leli dlodakithi lingifulathele egameni lenkosi ingabe umprofeti ungangisitha lokho ukuthi ungente ngihlangane nemadlodakithi egameni likaJesu. Lo munye athi Moloyi ngoba Moloyi asiyi-address nani asikhulumise lo munye afika athi Moloyi bayashaya futhi bathi umprofeti sesikubone esondweni wena imangaliso sesikubone esondweni ubaprofeta siyabona esondweni ubakhulekela siyababona futhi bafakaza ukuthi sebasitakele egameni bathi ke Moloyi ingabe umprofeti lento yakho wayilanzaphi
bese bathi ke unganginikeda yini lento yakho nami manje ngiyosebenza ngayo ndakunika yonke imali oyifunayo egameni lenkosi moloyi angikhaze lokhu ubukele khansi lokhu lengisebenza ngabo mina angizange sengibula nzenzawo lokhu akusilo kokulandwa moloyi lokhu ungadalwa nako sipho lesina kimi ngase ngiba nenganyiso ngoba ikhona inganyiso moloyi ngase ngiba nenganyiso inganyiso kunesikhathi ngimukela Jesu ngimukela insinziyo automatically lento lephakathi kwami yasiya activate sengiyaqala sengisebenza ngayo kule unyaka ke moloyi nebungoma netinyanga njani kuhlanganiswa nalabalele nalokho thunywa nako konke lokho ngithi angiphaze mbukela mekhalo ukuthi ngiyafisa ukusita lenkinga yakho leyo kepha indzaba ithi lo mkhakha lengisebenzela kiwo awungivumeli ekhambeni lenkosi awungivumeli futhi mina ngifuna umuntu lo Dawuda ke mathi mprofeti uqala ungisite sengifuna kulahla phasi bungoma okay no sengibuva kahle umva kahle moloyi so that is why you put in some kuwe wonke umuntu uvumelekile kuta enqekuni yaNkulunkulu ngiva kahle wonke umuntu uvumelekile kuta kuNkulunkulu uzombhala lapha uzombhala wotani kimi nine nonke ngosiyami nenkhathe nalensinjwa imitha uthi manitakile mina ngitaniphumuda egameni leko uthi ngiyawufika ngithathe lelijoka leli naleli mati ngilibeke tiko bahlombe ngithathe nalami lemelula ngilibeke tiko bahlombe bese uyahamba ungenelivela ngoba moloyi nendzaba futhi ithi lenza bakufuna siyishumayele moloyi kusikhathi ngisho kungasiso noma kungasiso lemimoya iyabahluphekisa labanye abasayifuni manje bedla indlela kuyilahla ngoba futhi ngitsimine kuwe wonke umuntu uvumelekile kutakimi only if athi lo muntu sofuna kulahla lento le ngivaka sofuna kulahla lesikhwama sofuna kulahla lesithwalo sofuna kulahla uthi sengikhathele mprofeti ngicela ungikhulule when you come to me ngaloko automatically your deliverance is a showcase deliverance is a showcase umphakathi kaNkulunkulu umandla kakhulu on the deliverance mandla kakhulu ngeprophecy yes Lord lalela usela akhuluma wathi lofuna idirection empilweni yes Lord ufuna kuva ukuthi uNkulunkulu uthini ngempilo yakho lofuna ukukhululeka completely water namanje lalela sasewethu ngabe udayisa umtimba noma ngabe babe wathwala ngosiyami noma ngabe letongo takho tibovu ngosiyami babaleli prophet no ngwaNkulunkulu ukuhlulela moloyi ngwaNkulunkulu kubale macala mina no akusenzema yami le sasewethu noma ngabe udayisa umtimba noma ngabe yini ase uteka umprofeti for this one on one atomase kusasa ngolesithathu thazela bonke abantu beka sandla kukhulula ase uphathe lomnikelo se uteka umprofeti utowudlala utowendlala kuye prophet nasi simo engibhekane naso manje prophet now naba prophet bavumelekile labanye ukuthi prophet ibandla lami limile noma angisaboni ngiva ngathi lo msebenzi olikhulu angikale nganayi moloyi angikale nganayi futhi omkhulu ni address sisuka kunayi yalaba ethese nayi labatangoma lafuna kukhanyiswa sithunya tabo labafuna ukuthi kungene abantu indumbeni tabo labafuna ukuthi bahlanganiswe namadloti abo leyo sengiyikhazile ngathi moloyi utakimi mina in condition mawuthi mprofeti sengifuna kulahla awuthi kimi usathi mina ngithe ngoba mina kude lokungihlanganisa nemadloti ngiloko nje kokuqala moloyi kude lokungihlanganisa nemadloti kude lokungihlanganisa nani netikhwama kude lokungihlanganisa nani nabo sigujana mina mawuthi ngendumbeni yakho utabe soyibulele le ndumba ngoba vele ukupha itawusha egameni lakho soke makabe nje uthi ngendumbeni yakho ngiyawungenisa abantu ngiyalokanya utabe soyibulele ngetakho tandla senginaba ke moloyi egameni lenkosi ngoba nabo bayefika siba prophet esiyakubona lokhu afika silomunye mprofeti bafikile moloyi bathi bafike basiqumbi bathi mprofeti
lendzaba yema 2000 iserious. Yeah. Thina ke sithenga ngemtimba singamasexual cars. Yeah. Manje awasasithengi. Yeah. Thina lesasesifuni. Yeah. Abasasithengi. Abasasithengi. Sibafuna naba nangathi bancane. Yeah. Lo prophet usikhulekele kumane nasi basibona. Basithengi. Ngoba uthola basasibona. Yeah. Uyabona fana le. So transfer laba 2000 sivile ukuthi uyabasita abantu abanoyini. Yabashaya ukuthi iqitho. Mhlawumbe nathi nje labantu lama 2000 asitha. Ayasithakatha. Manje usikhulule umprofeti manje basibone ngene imali banje bethu bayafa emakhaya egameni lenkosi indlala bafuna ukuthi imali oyithe ngibathandazele ukuthi bathenge ngiva kahle prophet phela moloyi ngeke bese mina ngingumprofeti wekhanya ngingumprofeti waNkulunkulu bese ngiphinze ngipromota ukuthi bantu abathengisa abami bawuthengisa ngemtimba ngoba iBhayibheli lithi bhuti lithi lo mtimba lithembele laNkulunkulu uyabona mina kimi uta my sister in condition uthi mprofeti lempilo angisayifuni ekuthengisa ngemtimba angisayifuni but angisakhona ukuyekela noma ngathi ngiyalala ebusuku ukuthi angivuke emgwaqweni noma ngathi ngithi ngikhimnyango dikhenge lahle ngephandle ngiphize ngibike umuntu akuthatha ngivulele ngiyemgwaqo lento seyidemon lento seyiaddiction njalo ngibithele emgwaqweni mprofeti ngikhulekele ngimane ungihlukanisana indaba ekuthengisa ngemtimba angujudge lapha ekhaya ngiyakho abanye bathengisa ngoba kudi imsebenzi bantwana balambile babondle bafundzise angujudge but kunesikhazi khona ufuna decide athi mprofeti waNkulunkulu manje ungithandazele angisayifuni lento abese uNkulunkulu songibusisa manje nemsebenzi lotawungena singikhohlwe ngalento le laba betsakamiva ke prophet ne gangsterism nabantwana bangena bo gangsterism lokwanalo labo ke moloyisi bafuna kakhulu ke bhuti omkhulu labo ke moloyi nakhona bhuti ngathi ungive kahle lo muntu ake awudi kimi ngema wrong narratives noma ngemqabango noma ngento leti wrong iyakhulu ngoba lephambene nelivla uNkulunkulu mawutali ukuthi umprofeti angisafuni lokuba yimember yale ma 26 yale ma 28 angisayi but lelo ispirit ngiyayivuma mangakwazi umuntu ngathi angaphelele uyakhona lokumsika loyo molo uyasitakala molo nesikuba sithi leyo ideliverance lo muntu ubanje umoya weganga umoya kumnyama umoya ukwaza asaselikhefu ke siyabuya masibuya sitayisonga ke lenzaba le yes lord sesibile ekhefini phephethe besisakhuluma ukhuluma ngenzaba ukuthi nawo abantu abalahli lona lo sasinyalo ngifuna ngihlushwa lidimoni lebugwadla osiyami angikhona ukuhlala ngibe faithfully nemyeni wami lona lothi ngitsakamiva angikhona ukutiyekela yes lord lento seyinhluphe noma ngathi ngiyadimisela ngikhona wase uthi naba laba bawuthwasa babathwala babane dintivo tabo nase uthi njenyalo prophet ngicela kuwe lento sengifuna kususa lo mthwalo ngifuna umuntu okhathele moloyo lokhathele hayi umuntu osalo enjoy le sona ngiva ka ngoba hayi umuntu ngoba moloyo hayi lo sa enjoy sayiza kuba moloyo ngenzaba lo munye lathi amukela Jesu ale dice lakhe limnika imali limbandala wathi makalahla le dice ulahla ngale dice akadecide kahle makalahla dice lakhe ahlabuyela bawuvathi impilo seyamshaya asenyolifika alahla ngasingakujikjela la mina ngithinga umuntu lo sagindo lo sasalifuni lidayi utawuvela alahla bukele athi sengiyadinikela isuwonke uNkulunkulu lala batawufuna kuncika uNkulunkulu empilweni yabo yona kahle akho khona kuba provided now ngoba prophet sibona lethi ingceku setiye kathi buyele emadlotini sethi promoter indumba sethi promoter emadloti manje prophet so angathi mhlambe ungasichazela kahle ukuthi sikwendiwa yini ukuthi itolo lokho lo muntu bekashumayela Jesu nyalo so weqile so ngene emadloti ngoba labantu bafuna isito lamaswati akelaya kulaba prophet but naba prophet seba bhica emadloti
Yeah. nankulunkulu kwenteka kanjani lapho? Moloyi angichaze lento leyo. Yeah. Ngiyabonga bhuti omkhulu. Moloyi iBhayibheli lithi mabesuka eGibhithe ababheke eKhenani. Okay. Lithi besuka kahle eGibhithe bamesaba uNkulunkulu bawabonile amandla akhe abakhipha eGibhithe ngesandla semandla. Yeah. But then iBhayibheli Moloyi lithi basahamba along the way. Leswenteka tonke letinto. Thembe badibana netive ezahlukahlukene. Yeah. Letive tinemgomo ephila ngayo, tinebo uNkulunkulu bakho lethi bakhontako. So mabadibana naletive leto labanye babona ukuthi lesive sinjingile ngana uNkulunkulu wasona siyadla ngana ngomsimeto wasona bama Israelites but seba adopta lemikhuba lemisimeto labevungathi lesive lesi sidla ngale mikhuba egameni lenkosi. So ke molo labantu lokhuma ngabo molo uthi neba prophet nabo sebayangena emadlotini bayangena etindumbeni baqale kahle babalazela molo ihistory yabantu labo laba beyakhona naNkulunkulu bake bayishumayela bake balishumayela lona mbamba but ngenzaba ukuthi lo muntu bathi uyabuka lempilo ngathi iya ngekwenyukela iya ngeqina ubathi uyabuka ukuthi ungathi kuyaphilwa ngalapha mangahlanganisa nabantu bangeta bangilandzela yabona. So manje lemkhuba iyakriphula ingena phakathi endlini yaNkulunkulu. Uyangisita in prophet bengiphathi kwalo prophet mhlambe noma leyo muntu loyo lesenkaza unetindumba takhe so sizathi indoda yakhe le tino zetimqakile mina njengemzalwane sengiyakhona inkuta kwephothi ngicela ungethule nayi imithwalo naku bese ngigeza ngetinto senginikelwe etintweni le ngibonzo noma lapho sobe seguduke sekuyicult lento le ngiyayiva lento nalo muntu sewangicalekisa wangitshela ukuthi mangihamba la ngeke ngize ngiphumelele nanga ulapha ekhaya waqalekiswa ngumfundisi lahamba bonile ukuthi hayi lapha ngathi akusalungi lapha into zethi wrong lapha uba sita kanjani prophet naba bazalwane naba lapha ekhaya angithi moloyi ngiyabonga bhuti omkhulu indzaba lokhuluma ngayo bhuti omkhulu it is very serious. Ngithi moloyi angichaze lokuthi eqaphela ukuthi uhamba nabani qaphela ukuthi ukhonta phansi kwabani ngoba moloyi lenzaba ithi labe bahamba na Jona ngesikhathi Jona moloyi kuthiwa athunyele eNiniva yena abheke eTharshishi iBhayibheli lithi lo mkhumba uteletanyiswa awuzayo utamatamise Jona kuphela but bonke labazonke wabatamatamisa until Jona khishwe kuphi emkhunjini lokusho ukuthi moloyi ulesinye isikhathi utawukhanza ukuthi impilo yakho iyaqanyatanyiswa just because umuntu lo hamba naye awumathi into lasebenza ngayo ukuthi uyilandzele nawe seya affect manje lento soyibona ukuthi iyakulimata but awukhona ukuphuma noma lo muntu sowakunikela kulama altars lasebenza ngawo asakubambile awusakhona ukuphuma. My God. The Bible lithi moloyi lithi when the Son of Man sets you free you shall be free indeed. Egameni likaJesu sithi ngabantu phela moloyi labathi bakhathele ikhuba lebumnyama bakhathele kubathi mbhanzakanya nemandla ebumnyama uthi Daniela ngedwa ngiyathi nqumela ukuthi ngeke ngidle lokudla kwenkosi ngamane ngidle imbhido nemifino angifuni ukuthi mbhanzakanya nemikhola kwalaBhabhuloni. Sithi umuntu losakhathele ngule nqubo yelibandla lakhe lebona ukuthi ayimsebenzeli la ibona ukuthi iyomfaka esogweni batha phasi kwayo moloyi. Now that Pekaya usiva njengamanje ubukele wafika ngesikhathi lesi yes sise right ngifuna ukuthi ke prophet sukuma usumele impilo yakho yasukunyelwa impilo kuze kuthi utokwazi ukuthi ukukhululeke. Yes Lord. Na sewufikile kamprofeti kune covering lekhona. Thank you Jesus. Leta ufike bese yena so kusasa sidibane khona lapha eTulu embekelweni. Prophet asivalelise naba babukele emakhaya. Ngabe soyibukele manje le talk show le wayibukela uzofika la bevele inga iconze kuwe. Sukuma sumele impilo ukuthi awusitakala kwangathi uNkulunkulu lapha ekhala khona angakuphatha ngemosa akubusise akuphakamise usanqoma uthi ngiyasukuma ngiyakhona futhi sitakala. God bless you. Cela uphathe kahle 10:50 emalangeni uvele kumprofeti embelweni 11 kusasa impilo yakho itawushintsha wena noma bese give up your life will change ngoba utawukhuluma live less cut live less prophet bese kwenteka le tinto. Amen. God bless you.